Ekigwererezo eki kiteganisa abantu barikurenga omuri 6 kuruga mu byaro ekya Nyakahita, Mazinga hamwe n'ekyaro ekya Rwenjeru omuri Nyakabiriizi Division, Bushenyi, Ishaka Municipality. Orubare n'omuyaga rwarishisha ebintu by'abantu bangi. Bikasisikara munonga nk'uko mukureba orutoki nubo bayembiyamu akasente bakatwara amashomero bakashomesa abana. Omwani kuno ntinga omwani gwera munonga gutire gone gwaragaruka. Abamwe bakafirwa embuzi n'entama zabo obwa hati ekibakuteekana amahega tikuru ahabwo kubaba baferirwe ebintu ebibaferirwe nimwe bayembiha entasya. Bwanyuma y'omwegye murogu Haji Idi basajja baraba ashikire omyanya eteganisibwe ekigwererezo eki n'okureba okubara hwerwe. Ntweta abantu mwena abazira kisabo kubasa kwija kuyamba abantu bitaba kubafunda icyo kurya abo kubasa kubahereza isabuni zo kozya abo bakasente babintu baguze bitoke byabo bagura yakasabuni bagura y'umwonya ariko basa kubaha yakonyo we no muntu wena ariko basa kuyamba abantu bitu ntubeta muje muyamba abantu tinkine gahinga nyine bishukuru banje tinkine gabahingira mbe ninyambo to kubyutubeturu ninyambo rutoke mwono rutoke rwona rutoyitirwa rubare tukaterwa rubare omfungo n'umugireba umutumba n'umugireba kandi tuturya bihimba turyaho tukafirwa tutyo nembuzi zikafa. Egomborera mukaga hamwe na division emwe nibyo bitirwe bigwererezi omubwire buke omuri Bushenyi district. Omugandi abakristayo bekanisa y'Oburisa obwarama Church of Uganda Chiyanga omuri Ruhinda North Mitoma district tibinaho kushomera obwa hati bwanyuma y'ihunga okutwara ekanisa yabo. Omuyaga gwijana amani n'ihunga okuza kushohora heru nangwa tibire zitaka byamire tushirya omuporepu twareba ekizimbe kitu kiriyo nikirima yizire n'omuyaga mwingi iyo tiyagwa yamani konko muyaga gwarenga mwe nuko kohura nkeshatu enjura tiyo tebire yamani hati nikwe ekigwererezi kikatugwera kikatugarura hansi mazire nk'emyaka nka 8 tandikire abakristayo bararundana otuhimba otunyobwa shiringi 5 abe hakikaho sente nyingi munonga ezenda basa kutebereza nkabura kumanyaje umuhendo gwazo konke kizimbe kibekera barirwa kumaraho nka biliyoni 1 na miliyoni 200. Aba obwa hati nibashaba abanyambabazi okubirukangirira bakagarizaho ekanisa yabo. Etibwo muyaga nani nsaba ngo ngerere mbabazi niko barebereza mu kwatureho ije kanisa njigareho abantu bakuba nyina abantu bingi akakanisa akakeno mukareba n'abantu ba mukama omusiramu owa Mungu omukristayo burdini yona nangwa n'ebitongore byone byempo buhwezi ararebe kintu eki atwirikirire mazima. Ofisi ya Prime Minister ahabwe bigwererezi empabu yambi nanisha kucyakuba nikibasika bandi batekateka abantu abo kuyamba abanabo exactly n'abantu bo kuyamba. Gashakwa Abraham Muganzi na Ben Muhozi.